Nteto iria ciarĩkia kũringa metha yetu ya Nteto kiri Nteto iria igũtũkinyĩra nĩ atĩ mtu ũmwe narĩkĩtie kũrikithwa kwithirwa na mũrimũ wa mpox kaunti-inĩ ya Meru kaunti-inĩ ya Embu nĩ ntumĩrĩ iria yumbĩte kwithirwa ĩkĩrikithwa nĩ rwang'i rwa ũgima kaunti-inĩ ĩngĩ bakiuga nĩ mwarĩ kana mwekuru wa mĩaka 29 ũrĩa umĩte Nterechi ya Kagari ward-inĩ ya Kagari North area ni sub-county ya Runyenje. Kiri Nteto iria igũtũkinyĩra nĩ atĩ mtu ũmwe nombĩte kwithirwa akĩrikithwa kwithirwa na mũrimũ wa mpox kaunti-inĩ ya Meru kaunti-inĩ ya Embu ntumĩrĩ iria yumbĩte kwithirwa ĩkĩrekerwa kana kũrikithwa nĩ rwang'i rwa ũgima kaunti-inĩ ĩyo ya Embu arĩ mwarĩ wa mĩaka 29 aumĩte ward-inĩ ya Kagari North na ĩrĩa sub-county ya Runyenje nandĩ mĩtaratara ya gũtigĩra mũrimũ ũcio gũtamba nkũrũki ĩgĩtana mbere kwanjĩrwa nĩ rwang'i rũrũ rwa ũgima. Atĩtana mbere na Nteto ingĩ nandĩ arĩa ũrĩa gũchua kura cia ubunge bwa Chukaigamba Ng'ombe nwe Robin Karani nombĩte kwithirwa akĩregana na yendekithia rĩa watho bwa Finance Bill 2026-2027 akiuga keja gũkũrũkwa ĩkethirwa ĩkĩnyĩria Kenya mbũ nene akienda nandĩ abunge kwithirwa bakĩregana na watho bwa Nicholas Chabari gatumenyithia. I'm calling leaders, tafadhali, move from your political stance, burugame na wananchi for the very first time. Kulingana na musiasa omwethe kwa Chukaigamba Ng'ombe twe Robin Karani aliuga kulingana na burathomete Finance Bill ya mwaka wa 2026-2027 ĩtigũkenera na ĩtitethia mwananchi. Financial bill kama it is not favoring mwananchi wa kawaida. Simama na msimame na ukweli. We aliuga naonete kwina mantu maingi maramomba kwithira makithina mbere na kunyeria mwananchi wa kawaida ukaya kwithira gakurukweka liogu ukaretha ni the financial bill era withukethira mantu ta mutumba na nini sio nini VAT kila kitu ni VAT miongezwa VAT nilongo na kuga nini mbere muno mbere nyaba is that financial bill. Members of parliament can go through that financial bill wone kana kufuva mwananchi wa kawaida kana ibyo interest chenu kufeva. Na number 2, when a lot of money nini share to the political offices iki kugira bakore nini thirikari bokore conduct those allocations ila isitenge to bishini chenu bukendwa maguta machoka aramare ndera maguta metia kwa wamua kuga kila kintu kiambagitie. Na number 2, maguta metia na everything na nini transportation yetia na mantoma kila kintu kiondagetia musara wa mwananchi wa kawaida kalimeni para. Is that really fair? Iki thirikari bokore go take stand bomba kukoroma na wananchi na boiga your personal interest akando na burugama na wananchi baba botomire. Akiuria tongoria muno kuma nterino cha Tharakanithi bathi na mbere na kwithirwa baina kiao na mwananchi na kinya gwethirwa baina munini igwa rais twe Professor Kithure Kindiki kinya babatiri kwithirwa bakithina mbere na kutetera mwananchi wa kawaida. Tunaumia kama kawaida. Ukaraitha barabara nyingi ile wetu cha nini cha the deputy president niyo different to kona kogu mantama kuga ati to na thirikari ni gutunyonya tukiumia mdora nini abata na deputy president o taxi kiongereka na tio tukumia okakuthwa nini the mean for the people and the deputy president na the leaders badara kanithia bere na bi uno ntuboko na financial bill no boka ni mtu mwananchi na kuumia okwa na ngoro sha wananchi why kabaru kambe ka this is a time bakwenda gutoba bakaruga mabatonerie kwamba the chaos or the don't cares na ukakutha bukaninga financial bill yes no ndo baadhi ya political stand eno kukungaranti wananchi badara kanithi county turugame nini anokaita 27 turugame na mutongo ndo karugama na wananchi na bomana banda nini those bakurugama nabo bakata bakaba support bakaba support ndo tiwo ndo kito kwenda muno ni interest ya mwananchi you can rest ni the key points. Kuma Chukaigamba Ng'ombe Peter Nicholas Chabari. Kiri Nteto ingi nande ya biashara bamburi kiri thoko ya Gachoro ni wodine ya Gatunga ni bachumirĩtie gũteta nĩ biashara ĩngĩ kũringĩka kumania na magũri janthi jamburi iji bakiuga mbeca iria bakwewa ti iria barerĩgĩrĩte makena mbabu naranĩrĩte nabo na kwandĩkithia mateta jaja. Ndiana aguri bamburi thokoni ya Gachoro ni wadi ya Gatunga ni bagutariria buria thoko ya mburi ekaritha ino bakiuga ithukite muno teta buria ithagwa ekarika gitaka kangika maketha mandengu riria bei ithagwa iguru nontu bwantu kwitha bena mbia cia ndengu muguri wa mburi
kulingana bura gachoro ya kara muthenya bwe mthi tukurigicana na ntu thoko nthiru mburi ciari na kaba lakini bura tukwirigirite mthi na ntu akethino bakwendelea na mbere na guketho kwa thoko ire mbega ichiathuka pe na ntu rigura mburi akugita chiringi ngiri uregura mburi chiringi ngiri thandatu gachwa kinya uchwega na rimwe rikaura chire rungu wana bara bakonenda ngo mutegeto tire muntu kugura mburi eno kaneogo antu bara tukwigwatia thokoni banyama na antu banyama na bone buo kaya bakiwa nyama na chuiti kuthi kwere wa goma bo na abo kujira nontu anaria wa kwina ndengu no wa kwina mbecha kwa wingira kiutie mbecha tiona ito nyamarire twinya twetina mwathoni gachoroni kana tutiena bantu karae bariuga baingi baombia jiambori ni jo ibatethagiria kuriba bisiana bao masukuru na nginya kubatethereria mauntu ma miji ndithai na mauntu timega ni untu bwa guthuka kwa maguri ma mburi momete makarigara na tende nkwario go kathimu gaka gakwa ngwete ogu ntumiritwe meche nyiri na mwana ari college na ongeri university na onge ari secondary twiretwe tariki 30 bakwenda mbecha na ndine randu yankiru kia 20,000 nkumarukite nino bukona ndina cio ankiwa nkendia na ikurema na kuthi kuthata muntu nkwabithe 20,000 kunengera gwitethia na twindi tukaya bwina goma muno itu mathina matheri tutikume andiko mungi thirikari no yendi una tekari no tunu tutuchumbuka muno maguta imara mari iguru ndigo chokia mwana cukuru ari muji ine ya tikugurwa ni no ndino akangwete na mukanda bariuria thirikari kuraithiriria ngarama ya uturo ni untu baingi bao ni urimi na urithio batethagiria na thairia ngarama ya uturo ikuthi na mbere igitagia na ubuturo wa ukuthi na mbere ukiumaga ari ngwete thirikari tena ri kwendi no twendamire ngarama ya muturo no ntu ikuthuku muno thaino na uchumi buthuku sana muturo no ni titie muno no ntu mburi takugura na ata tugetethia no ntu wa mburi tiguro tukaruta mbeca ku nontu tio tuli arimi tuli magato ari mende twendia ndengu itigura twendia kaburi gatikugura nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu Kristo ingi na Ndirispa Kathure ni mwari kana mwekuru uthirite akiumbana bonene kiri biashara ya matatu arionekete kwithirwa agikindana na arume kiriuka matibabu kiri barabara ya kuma Mikinduri akiarania mwandiki wetu Nteto Brian Kimathi ura wandikithite rugono ruru rwa Nkatheje ngugi ya matatu ni ngugi itwirekio na gwaje ya arume yake indi kiri barabara ya Mikinduli mwanka Meru Ndirispa Kathure akirigana na withire bubu na gwitonya kiri biashara iji oni biashara kwa mpita biashara matatu kuma Mikinduli kweja Meru mbukira 5:30 nkeja kuringa kura nkoja na mbe kwera njokirie ndakinyero nkena ma Mikinduli ndakinyero Mikinduli kaire ngaitia na nombe na mekaire na ngaitia kaire nombete maita zaire kaza thatu akiresera ntuku yawe ya kawaida na era ithira ikinyanirite ura ithira ekari ntuku ra mbona ethongi no ndoke aja rukiri nkona mtu ampa ngugi ngeta nkoja murigo nkeja naju nkianga kama tabiria nkoja paso kena ma Mikinduli ngakamata kaire ngaitia e ntuku ne there thongi ende nyakethira ni ngugi kiriwete agana na mathina ja kujania na mumbire akigweta makarika jamwe na kinyaka gita kaka sekta ya ukamati ithirito ina thina ya maguta gwitia uturo bukio mauntu akugabwa karika butimenyaga mantu na mumbire ikiagitumiga guciumia kinyankuruki nombeje rimwe nkeja tuko winya kwina kamurinya tukwenda kamata kwatuika nabo nontu ni arume rimwe bomba kungenta nkainigia nontu ndimwe kuru icho challenge ra bombekia kona icho mbona rimwe rengi nario no twithire nya tukimbuila bangentera rimwe mono nkona mbati ukira nontu bando ndimwe kuru thai ngwene matatu itwinyelekete mono nontu bo mauta lakini no twendelete gwita challenge ya tukona mbere buru mauta nontu tutomba witetheria abiria fair nontu bando gutithongi na mauta no jaitetie na ndi akiromba kinyari mono barabara nja tontu bwa kwaga ngugi na kuigwatia ati boni ngugi urite kwithirwa bate kuthura ngugi akiuga igitanire athiririria ngugi ciatengwi kuringana na mumbire ngweni nyingira ciwitwa ni mwekuru ka muntu mwari kinyakeza matatu no aringe matatu no akaona mutujo na kana juoro kuma biga kwira antu barabara nja barabate na ngwetia wita no baumire naja na bakona ngwetia wita nontu onimbitana nkona mwate joko goro ina nyaure na au aisithete na mathakene
au ikwa no eze au ithe kosi eu na keza ngoine matatu kama mekio mwira ngo matatu tethere thoki no goro akana mwate yo yo ntuku. Rispa ni umwe kiri gicunci giki nini kia ikuru barabara ki Ngugi Mwanya na irombare yawe nandi ni ikundi biria bitegaira mantu ja ikuru gutegera kinya biashara iria baitonyetie. Kiripoti la Weru TV kumatigania Mbita, Brian Kimathi. Kwongina kwakia mababiashara ya bodaboda kumatira wodine ya Kachigembe South ni bejete amwe na kugwatanira kenda gukira na kuguna ekurubaire barabara na thina chiamba joba kigo bubu ni bubu mwerekera jo mwega nuntu agutethaiya antu ake kagita Kamathiko. Dennis Mugendi na reported. Ni itithia bonda kuma thokoni ya Tira wardini ya Kachio Igembe South bakinyite ntore ni ya Karamene na Nkinja o wardini eje gutethia ekurubaire ntigwa bali na mbajua umwe ali Sabina Kithure uri ali na thina yetema na Arisi Kaumbi nawe uri ali na thina semaguru nyuma ya mutino twekuringa kura ndathiria mwako twekuthiria mwako mero ndawirenda unika kuguru ndaigwa caria ndewigwa caria tera riu ndekirwe cuma ndewikira cuma ethuka ndarega kwita ungi na ndekwana ndacogwe kuo ringi na babetia mbia Githumba cia ura ndacogwa na ni antu bantwirie bona Kimbo kuria undairi Kimbo tuluko nkaunirwa bwa kwigana ndatiro akwa kayuyo na koketha atiko tuintiona ontwetire baba bikibiki bakwathira bambiritie ngwatano ya gutethia baria bari na maubatu kurita mathuganio kire mwingi ja kubatumaga Ngugi cia mathiko aki na mantu yaye ne anture ne yetu ku irantu barompere kwatana bawendi bo yanthaka isi yetu cia bikibiki na twabangania bo tukeya kona mamoyo kenda ombotethwa asatha imithirite kuruta Ngui na mama yoyo agita atirima saete kuruta itukuromba no ntitugirwo raisi akiwa kwina baraba undumia wo theri bila nyasa eu nkuromba John Paul aile mamoyo ekiro gigategoria baraba tebuiri gwithinya bena mbesa cia guita sa nuntu mamoyo githana arambia cia guita sa akithia na insurance yake na akithira akumba kwitha akiundumwa kando aya ukinya gethire na sa mamoyo atumba kuririre nyangarama ekuma wita sibitare na sibitare cieto ciekuraya twitha cia bikibiki itwabanganie tuona batu itu turombo wa bikibiki ria antu bakithikwa tuona nya batu na chara no tumuntu batu kuthika atithena katho ki batu baba tiba tuchogaria katho na bati kuona ende tuona tubu ibo batere tuya tutetheria mamo iromba ria onandi ni atongiri na ntubangi bawendi bo bwega kuwatana na bo gutethia tontu bariuga batina thari inene no ntubatu ntu babikibiki kinebu bo kumenya kantu kanini twina ko nontu betero ni tete tutena mbese nyingi kura to mutethenya itukurombe ndibu boya bakailemia berere bante ban John Paul na tongere betu baba tutongeretie bambe kwithia betethire mamo kendo mpa kwithira esoganira kialieke. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Ntureni ya Karamene, wandini ya Kachio, Igembe South, County ya Meru. Tana mbere kurumira so chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na ntonkuroke. Amurume gamulezi uramenya kinyarume ibasiara wowe nkwire ndi muguru andasi ukongana semira na bangi nonto ibyo kuthukira arume batesiara ni akake basiara ito akabatisiara bongo batina arume inde mangurie ri oya asiari baku beta bate asiari bakwa mami akwa tathire ndi somaro alafu baba wakwa no etanto alaine ntothilai ko etenya bau asiara uo tu arume batisiara ndakuria ri marieto ya asiari baku barabo asiarire ukona arume basiara kinya bonto beta basiara endi bonto murume ri Weru TV ega TV gala gemero number 1 indi manja bunayo ri iko siaro ringi Weru TV ni usiaro ringi buyaro ko siaro buyaro atia Weru TV siaro mweri yo ete tandatu ai buyaro ire ya toka kana ibi ndio ngoi mwanki kasio Numerous
Cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect with TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Muchama niyo kayo thire, otweta kembeche tina baita tiambi, no oteko chenjia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai, tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachako na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Muge ni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidithetwo na technology ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no Nteto county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice choice animal feeds. Siri yaku gwe muremi. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Bwega no tubogwetana mbere kurumira Nteto cito kiremekire na mikarire kime gitukuritano theru bwa rume. Ibwaga sana mutekerwa Weru TV rietwa mbeto wa Purity Nguta na kagita kaka ni kamikarire. Tukwena ro tore aribya gicunje kike gitagwa rume. Rume ni karungo kanini indi komba gutuma bukarega kwiganwa nore onge riria gatekiri. Chwa murashi jwa rume rungwa na ijwe thairwa jwe na mwanya na murachi jwa maigo. Rume rwaku irugutethagia guchema, rume rwaku irugutethagia kwaria na kinya irugutethagia kurea. Kuu ni rubati kwithirwa rukimenyerwa muno na kwa magita ukanyunyaga ruji ruru theru nikenda mirimu itigakuone.
Mutheja Nteto na njira ndi kwibwaga no tubakuona kanya kugwatanira na bao twi Nteto inge na njira nkinyaniru no na charinga themo na nuswithira na kagita gake gambita kwa NTINYARI KINYUA.